Clear tu le ngai thatu te kar thar tho tan ni chibai le vek ule karliam ta kar top lama inkhe reason ngai nom tak soi tu rom no la chunga tangchon bul kan tran anga tin football thuleng te po clear ngai thla hona kan nei chhole bok ton nia kar top inkhel ngai ven nober English Premier League tang hen bul tran ta ila United le Arsenal te in machana mikhol team United in an che that an chun zama Karikan ain kolna noya tlap lian pani an machana chak ve hin mol nei tu Arsenal chu Emirates Stadium ma goal thum goal nin an ne inkhel boruak tang zet maya hian Gunners meng goal shot tum som panga an neya United hen goal shot tum som nei target a hian shot tum thum an neya United team hen goal thum an khung thei ane ball possession lama ero Arsenal team inkhel pumpui tanga an cho chhuwa chon an chung nung zo ka in pass dikonga ero anin tluk hle inkhel boruak tangzet Emirates Stadium a inkhela atira Arsenal heng game an thunun ne khop maya United team an bet hle minute som pariat na Declan Rice corner ball pe thazet chu Zubi Mendy chun gola tawin a hlo om hle Lemon chun thatakin alo ben chhuwa sak ane minute som ni pakwa ain her chuaka Bukayo Saka chun dinglama ball tlan lu puyen Odega tatan ball ape phei ani hian chep takar trawing goal shot ron le yen lotal boy mai Lisandro Martinez on in hervut pa chun anlama akheng lut pala Arsenal team hian on goal mangin sikhat fain ma an shoi United team hian natakin an norlet ngala minute somthum pasarina United in an sipor an sut Saliban abula ding Zubimendi ball pe pheyen Bruno chon aloti boya Zubimendi man molu tukhi ache sualta ball akanga David Raya back pass in athatok lo hle mai taima mai Brian Mbeumo chon phak man si yin David Raya abum zaknu gola apet luta United sipor asut there second half antana minute somngana ain herat suaka Bruno Fernandes le Patrick Dorgu te in 1-2 apui hle Zubimendi Leandro Trossard le Saliba ten unclear de vung kan ti thayang chu nai chil dewa ball kanga in pass kewin Dorgu hi a handball ngei ni in alanga Zubimendi chon to lem lovin abana phara a complain tina de chu heti lai kar hen Dorgu chon gola hlap phei ngal popin ball hi akal koi de uzok maya goal ban aper no gola sotlutin United hian ma an shoi zuita ane team panite in Norton le zakzakin minute somriat pathumna Bukayo Saka chuan dinglam boxa bolu puing goal shot chelo tak aneya Lemon chun alodan sakle man sham minute somriat palina dinglam atang Bukayo Saka corner run chui chu Saliba chun tawin line na tangin kunha chun alodang chuaka ball per hi Merino chun gola pet le ngalin Sesko chun alo clear le Mase gola alo lut manna Arsenal hian ansipur ansud vele Mase Arsenal hi anphur reila tuglava minute somriat pasarina Lemon sa ball pek cho atrangin Sesko chon ball hi alo receive zawa Bruno tan ball pe phei le yin ani hian kobi mainu chu ape vele chep takkar train mainu hian kunha ball ape phaya yat somni panga zet tanga hla a kunha hian goal shot aneya dinglam kela athok lut moi hle hemi nuai ro thil thleng danglam om zui talawa United hian point hum hlutak an hlo chuak ti hian Michael Carrick ain goal nuwa United team hian City le Arsenal te machonin point an hlo chuak ve ya point kan han ti khan point hum ve ani nge Carrick hian record anei chelo khop maya United ain goal no ain goal masak le tuna ain goal aten tlom alanei pui mi alo ane hei mai ba kan kum sang ni somni pani September nili nuwa Arsenal team United in anhnele masak ber aniya English Premier League B ka hian kumsang ni sompasari December nuwa Emirates Stadium United anchakle masak ber anibok Arsenal team la ka record annei thadlo tuklo chu United hian Michael Carrick noya an thai cheta ane tihian table tharbera Arsenal likhel somni pathuma point somnga nen achung bera omma se an game khen nong pathuma chakni mel mulavin ankal ta City team nen aninkar azim tahle
United team lamero point somthum pariat nen palina an chawa Liverpool le Chelsea te chu an le pel ane inkhel danga lu chho vele ta zoi zoi ila English Premier League champion lai Liverpool teamero chakzo lovin an hne nge tura ngai season kalme ka team tal boy zingami mol ne tu Bournemouth laka goal thum goal ni in an tlom inkhel munom taka hian mol ne tu Bournemouth heng goal shot tum kwa an neya Liverpool heng goal shot tum som pani nei thungin inkhel pumpui thira ero Liverpool team an chung nung zo ka Bournemouth awan nei zo ka an trang ta thung Vitaly Stadium Bournemouth ta inkhel munom taka minute somni paruk naleka senesi chuan hlatak atanga ball vor phayin Alex Scott chon alo la chat maya Van Dijk chon ayan deuh top Scottian Evanilson ball pelet phayin chiang zatin ani hian apet luta Van Dijk thiam lo leo kan ti thayang chu hantai deuh hlekse chunin adang thei tura ngai ane minute somthum pathumna goal alud le James Hill John center bula ball tu toka khalien Liverpool player ten an chu boy lem lova chu boy tumpo anom lem lo ani hian dinglam sira Yemenes tan ball thataka da lutin Kerkeson aphak lo hle ani hian moizeta pe lutin sini fain ma an shruaya Liverpool player te thiam lo leo kan tile thayang first half funtok marhet minute somni pangana veilama tanga sabos lai corner on pet so Van Dijk chon moizetin atau luta dan thai anilo ball akal rang le second half hian Liverpool team hen na takin annor zui sela minute somriat na free kick lo chuakin sala chon apet ngei do ni hin alanga athai koi keu thong sabos lai chon pet zui ngalin dinglam kila athlok lut moi hle an sipur asut zo zui ta ane minute somriat pakhat na Bournemouth tan Christian box sponsored a train marazatin goal shot aneya velam kila alut teu hle Alisson chun aloben chu sakman ane hemi nu hian Liverpool team hian annor zui zela ma se van doi zoka tang le hin minute som ko pangana dinglam kila James Hill chun longtho aron neya an boy deuh noi boy noi kara space sete atangin engol zim taka Amit Adli chung goal aron khonga goal dang lubel zui talavin Liverpool team hi avan doi zoka an tangta ane tihian Liverpool team hi an game khel hunung panga chakni mel an mutami alova Premier League table tharbera po khel somni pathuma point somthum parukna an chuka Bournemouth lam ero khel somni pathuma point somthum nen som pathumna an ron chho thung English Premier League club dang City lam ero an lom ve ta thunga Mikhol team tlak la Wolverhampton chu Sydney fain an ne Etihad Stadium a inkhela hen team pani ten goal shot tum som pakhat ve an neya City lam eroin rin angeng game an thunun thung he inkhele minute rukna leka dinglam kila Matthews Nunes chon bueno chengzata akat nu yin ball cross thatak aneya afcon atangaron kirhlim marmo chang gola thatakin apet lut minute somna gei ball vorlu thazet cho Semenyo chang gola apet lut ngei don ni hin alang manna ma se Jose za chon thataka lo dan sakin akap kara alut teu hle minute som thum pangana cushion of ball vorlu cho marmo san boxa lupuin mosquera apum zau nuwa gola apeta golban apet perle dop mai minute somni pangana sherki chan box pon theta Bernardo Silva tan ball pe phein ani hian dinglama Semenyo tan ball ape pheile Semenyo hian veilam kila moi zeta throi lutin City Sydney 5 ma an shroina goal akhong ane City azom no ache thakop maya Gamely in London goal thum le assist rum khat anei to ane second half minute som sari pariatna Foden chong goal a shot don ni yin alanga sial zetin dinglam kila Semenyo tan ball ape phei Semenyo hian bueno abum no goal a chui phaya goal ban apet per dop mai hei bakero thil thleng lian tham om zui talava City hian point thum an hlo chuak ti hian table tharbera City hi point somdi paruknen pahni na anom zui zela mashoi tu Arsenal chu point li chawin an phak talo ane Wolverhampton lam ero point riat chawla nein table mongbera an om zui zela an relegate nge rinom Chelsea lam po Liam Rozier ran noya Premier League ka anin siam tha chho zela mol nei tu Crystal Palace su goal thum goal khatin an ne he in khelen Palace goal shot tum som pahni an neya
Chelsea hang goal sat tum kwa nei thongin inkhel pumpui thlira ero Chelsea team an chung nung zok ane inkhel munam taka minute riat naleka mitam takin chuak turanga an soimate ta chung goal khung theina hun thra aneya Sara ball pe ka train hun thra nei ma se Robert Sanchez su apal tlang zolo ane minute somthum palina Palace defender convert achesuala abek pa su aho angreng khop mai Estavo William tan thatakin ball apepei aniber maya Estavo hian fal taka ball tlan lu puin velam kilbox sunga ball lu puyen dinglam sira moi zatin ko takin aped lu ta sikhat fain ma an shruai second half minute somnga na Enzo Fernandez on dinglama Estavo William tan ball pepei le Kevin ani hian akangin Joe Pedro tan avor phei ngala Joe Pedro hian boxa ball lu puin Adam Horton akat zok nuwa gola apeta Henderson chun lo dang piel deuh ma se gola alut ta tho Sydney fain ma an shruai zuita ane minute somnga pakona Joe Pedro an goal akhung teu hle goal roka ball apeta Palace defender conversion akutin alo beng pal red card achoi lo hi awan nei hle penalty choin Enzo Fernandez suan dinglam kila trazetin apet luta sithum fain ma an shroi zuita ane minute som sari pani na Adam Horton chon trul lo zetin kai seido chu atlo fu maya ball apet silo minute som rupa sarina yellow card alo muto buka second yellow card red card ma no chwa ani zui bok kim lowa khel team tan minute som riat pariat na corner atang ball rong kal chu chadi right chon gola tawin ahlo omlu tuglova mase ball perle thi Chris Richard chon gola tawle hin agola aluta ansipur asu then zuita ane mase heiba kero thil thleng danglam om zuita lova Chelsea lam hian point thum hlutak an hlo chuak table thar berain point somthum pasari nen pangana anin suan chawa Liverpool team chu an lepel ane Palace lam ero point somni pariat nen som pangana anom zui sela tun nai chawa an che chele inkhel danga Aston Villa chun an king puimol nei to Newcastle United so Emi Buendele Oli Watkins te goal khung mangin Sydney fain an neya table line point somni paruknen pathum na omzui zelin Newcastle United ero point somthum pathum nen pakwana anom thong Tottenham Hotspur lampo an chak lei thei tame ulova mol nei tu Burnley nen goal ni ve in pe in an trin he in khela hen Burnley tan ton zebele Lyle Foster ten goal an khunga Tottenham Hotspur tan an defender patni Mickey van Deven le Christian Romero ten goal an khung ve bok he in khela hian Burnley hi an chak ngei turangai an ni mana mase hun top ma shet minute som kwana Romero chan Tottenham tan an sipur asut ane tiyan table tharbera Burnley hi point som panganen som pakwana relegation zone anom zui zela Tottenham Hotspur hi point somni pariat nen som palina anom thong Spanish La Liga lama mashroi tu Barcelona lam point an che that an chun zoma nizana an game khela Oviedo Kaitar team chu sithum fain an ne Barcelona tan Dani Olmo Rafinha le Lamine Yamal ten goal an khunga Harsalutuk lo hian point thum an hlo chuak table tharbera hian kelsom ni pahata point somnga pahni nen mashroi tu an ni chunzom zela Real Madrid 9 point khatin an la sang Oviedo ero point som pathum nen among bera anom zui zela an tlak le ngal mai rinom Barcelona team mek tu Real Madrid lam point thum lo chuakin an king puimol nei tu Villarreal chu Sydney fain an ne hein khela hin Villarreal team player gai chu afkona an champion goal akhunga wang khan choi moina hlan ania Real Madrid player Panenka fu ta chelo Brahim Diazero akhongai thlak nup hle amai ro chu tuntrum in khela ero Brahim Diaz khelmek na Real Madrid an chak da thunga an team tana goal ni khung tu hi Kylian Mbappe chu ni hin minute somko palina additional time penalty hi Panenka mangatin goal akhunga Brahim Diaz satan ahlan thote po in khela zo no asoi zui nge ane tuntrum chu Brahim Diaz alom zo ka atang ve ta thong table tharbera hian soita kang khan Real Madrid hi point somnga pakhanen pahni na anom zui zela mashroi tu Barca chu point khatchavin an phak lo ane Villarreal ero palina an lo ve shama point somni pakhat an hlo chuak ve to bok
Italian Serie lama masoi tu Inter Milan lom na thlen turin Roma chun point khat an hlo chuaka point khat an hlo chu an lom na chan hi chu an ma chon team hi AC Milan Inter Milan u mek tu an ni wang ani ni zana in khen monom taka hian Roma team tan Pellegrini chun goal a khunga AC Milan tan De Winter chun goal a khung ve bok ti hian table tharbera AC Milan hi point somli pasari nen pahni na anom zui zela masoi tu Inter Milan hi point nga la yin an phak talo ani chakse chon point thum chau ni thei kha ani ya ma se Roma team hian Inter Milan nom na an ron thlen sakta ani Roma hi point somli pathum nen pathum na anum ve mek bok inkhel danga champion line Napoli antlo ma mol phothlak takin mol nei tu Juventus chuan champion line team hi sithum fa yin an ne he inkhelan Juventus san Jonathan David Kenan Yildiz le Philip Kostic goal an khunga champion line team hi sithum fa yin an ne tihian table tharbera Napoli point somli pathum nen palina anom zui zela Juventus point somli pani nen pangana ron chau ve thungin anin bo ruak hi atang chau zel don a ang hle Ses Fabregas in Colmek Como lampoin record thar an siama Mikhol team Torino chu siruk fai ngutin an sop Como team tan Hendovica son goal ni akhonga Martin Lucas Di Carna maibaka Nicolas le Maxensen goal Maxensen corneten goal an khunga an club chanchina Syria chak result an nei that ber record Ses Fabregas noya an siam ta ane German Bundesliga lama season kalmeka atum khatnan Bayern Munich chu antlom ve tange nge ya Mikhol team Augsburg chon goal ni goal khatin an ne he in khelain Bayern Munich tan minute somni pathum na hero ke ito chon ma an shroina goal akhonga an chakle mai don ni in alang man ma se second half Augsburg team tan Cheverson an sipur asuta hun top ma shatin han noa chuan Augsburg team tan ma an shroina goal akhung le Bayern hian nor zui viau ma se goal dang alubel zui talawa bei sei lo takin Augsburg hian Bayern hi an ne zui ta ane ti hian table tharbera Bayern hian point somnga nen ma la shroi ma se Borussia Dortmund chu an chaka point riat chawin aninkar hi a in thlau ta ane Friends League 1 lama mashroi tu tharnget anom ta ha chu Paris Saint-Germain anne hei hi achan ber chu kartopa Lens team an chaklawa Lens team hian Marcel chu ne se table mashroi tu annile theya ma se Paris Saint-Germain lom na thlen turin Marcel chung goal thum goal khatin Lens si an ne hei khelain Lens team tan Fofana chon an golom chun akhunga Marcel team tan Arsenal atanga lona an ho ethan wanere chon goal khat akhunga ani baka emin chon goal ni khung bokin Marcel team hen point thum hlutak an hlo chuak zuita ane tihian table tharbera Lens khel som poko point somli pathum nen pahni na anom zuita Marcel hi point som thum pariat nen pathum na thungin Paris Saint-Germain chu makroi tunget an ni zuita ane inkhe result lam chuka santaila football thuleng alu chhovele zoidon ila thuleng hi soitur atam ang renga sei chhopot podorong o Emmanuel Petit hi kan thretlang in arin oma thil hi asoi tam ve thin ang reng khop mai Petit hian tun hnaya khan thu thar ron de hin Cristiano Ronaldo chu Hollywood a hlotlin arin thu asoi Emmanuel Petit chuan han enta ula Cristiano Ronaldo hi midang lambik ani ya football huang chung hen mi ro pui ani ya chu wang chuanin tun din mona player thaber te zing mi tin kan soi thin ani internet a hian zon hlo ber te zing mi ani ya chu wang chon Hollywood a hian lut ta se ani hi milar ber avani thei nge yang alang sarber ni thei turin theina ane ya Oscar award kan hanti ang chi te po hi aladon thei nge karing ane Hollywood a mi hlo tling ber te zing mi ani nge yang tin Petit chuan asoi Fabrizio Romano atardan danin Tottenham Hotspur le Liverpool tepo Andrew Robertson chungchang anindor chhoze ni hin alanga Andy Robertson hitun din mona Tottenham Hotspur lam hian amana paumilin mga vel the chu antum ni hin alanga hei hi online dor hlo tin thei chelo na ni hin ansoi Arnslot chon tun hnaya khan Robertson hi antima mi tangkai alani thu alo soi zau towa ma se khel na munero achang tam lu tuklo hemi wangin a chorin na alien chho tran towa
Tottenham Hotspur nen hin indoor nei ro akal zel ani Chelsea lampoin ni zang khan thu thar ron nei vele ta yin Senegal winger Ibrahim Mbaye chu senglu antum thu puan ani ya Paris Saint-Germain atangin ani hi senglu antum don ani kumsang ni sompni pali khan kumsom paruk mi chawni chungin Paris Saint-Germain tan ain lan thei der towa Champions League te po goal poimo alo khung to record thar asiam chawmel mel maya ma se khel na munero achang tam nu tuk lo ani hemi wang hen Chelsea team hian senglu tumin thei top an chho tran chhota Paris Saint-Germain a contract nei tam to lo tak hi Chelsea lama alu mai rin na alian hle chuti rolin Aston Villa point ani senglu antum ve mek bok Arsenal lampoin thu thar an neya Football Insider lamin atarlan dan chuan Paumilian somriat velin Atletico Madrid atangin Alvarez su senglu antum ni hin alanga ma se Atletico lam hian hetiang zat lekhe chu anpom don lo ni hin an soi tundin huna Arsenal team le Alvarez ten soizom an lo chhotran khop maya indoor na po himu mal takin an kalpui chhotura ngai ane amai ro chu nipui ero an nga angai arinom Liverpool team lampoin an coach thar ni turatan Xabi Alonso chu an biak tak thu soi ani chhotran tatlat maya hei hi Atlantic te po arinom chhotran ta hle hemi chungchang hi Sky Sport te hemi chungchang hi BBC le Sky Sport chober ani chhotran der towa hengba ka news lian tham kan hanti angchi te point an khel chhona sato hle Liverpool hi Bournemouth laka an tlom nu khan champion no moi an choi thei arinom to lova hemi wang hian Ernesto Zubanin Alonso hi senglu antum do ni hin an soita ane Liverpool tran tu te khan slot nge in duwa Alonso le Manchester United point ni zang khan thu thar an ron nei vele ta Mohamed Kader maite chu senglu antum thu puan ni hin kumsom pariat mi lek sengnu tur hian sumpo the chonol antum ni hin an soi tundin mona maite hian du tu anei nuala English Premier League club dang ba ka Saudi Pro League club Al Hilal te point senglu antum ni hin an soya tundin mona alut na hi Euro makta doi somni vel ni tura ngai ane United team lo enkol to Ole Gunnar Solskjaer point thu thar aron neya Michael Carrick chu athik lo thu le alom pui le thu asoya thuron lak aduni chon shil ain pe reng thu asoi Ole Gunnar Solskjaer chuan khati hun lai khan kan pania khan bukna ankal puya ani hi arita zok ane tam takin ka thinrim tura an ngai thina hei hi thudik tok lo ani ye United team hi kamangaya 2 point enko se kalom leang Carrick po hian hun tha ane hi kalom pui emma inthik na le inti elna aum lem lo ane United team ain kol the hi kan lom puya kan za bok sang tak then pui turin du sakna ka hlane ti hin asoi City lampoin Wolverhampton ne ma se an coach Pep Guardiola ero alom no tuklo ni hin alanga Pep Guardiola hian Omar Marmo sa ball pet Moskeran akuta alodan chu handball nge ani thu le natural possession anti-sec chu tu lo ati thu asoi Pep Guardiola chuan han enve teu natural possession anti hi akut khan lo dang lo se chance aum thei do na chu natural anti-tlat ani video assistant referee ankal pui dan te affair lo chho le maya kalom lo hle hetiang chi hin ama pon natural possession minti saktowa tuna minti sakle bok football a hian enge natural possession ber po hriat thiam a har towa penalty kan no chuana tura natural possession minti sakzel ani hei hi thil fair lo tak ani ya referee lamten hetiang dan hi an en non angai ni hin ka hria ti hin asoi Liverpool lampoin thu thar an ron nei vele ta Anton Robinson chu senglu antum thu puan ni hian Andy Robertson chuak turatan amun ro lo khat tu turatan ani hi senglu antum thu puan ani Anton Robinson hi tun din huna Fulham tan akhel me ka Liverpool hian ama point senglu an lo tum to ani Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an nei vele ta Real Madrid ta train khel na mun chang tam lu tuk lo Franco Mastantano chu senglu antum thu puan ni hian ani senglu tur hian sum the chunol anin huam ba ka lon po ho an poiti lo thu an soi Mastantano hi kan hriat tlanang khan be se na sang tak nei Real Madrid pan kha ani ya khelna munero achang tam lu tuk lo ani a khel chuna a che chelem lova
ma sen kum ala naw deuh nge an la chhor thameu lova hemi hi Chelsea han man tangkai an lo tumta a ang hle Paul Scholes po angeyom ngain aron ngeyom chonjam leya tun hnai han Paul Scholes an Declan Rice cho player special taknima se Premier League a thaber ani lo thu asoi Paul Scholes chon ani hi kadu ma player thale theina sang nei bik ani amai ro chu ka soidu chu Premier League tun din mona a thaber ani lova timber poi a thajok hial mai thei ani Declan Rice ka soi sel ngor ani lova player quality sang le thatak ani nge ye ma se tuna anfak ang chiama tha ero ani lo tin asoi vele khau mai City lampoin ni zang khan team tokin atarlan danin thumak tak an neya Trent Alexander-Arnold chu senglo antum ni hin an soi Trent Alexander-Arnold hi tun din mona Real Madrid chon acho an phal sak towa hemi hi City hian man tangkai antum don ta a ang le Liverpool team chok Liverpool la mangai reng Arnold hian Liverpool elpui ber City hi zom aduin kan ring hlomem le hetiang kara hian Liverpool in nizang khan thudang an nei vele ta anternai lam thom chak an tum na konga shomai nu chi sangleu an tum thu puan ni hin euro makta doi za vel po the chu an tum don ni hin an soi vele tatlat mai Liverpool hian tun din mona Curtis Jones chotir an tum ni hin an soya chumi mun ruak lo khatu turatan chuan shomai ni hi sengnu an tum don ta ane Chelsea lampoin thu thar ron nei vele ta yin Serbian striker Dusan Vlahovic so sengnu antum don ni hin an soya antlar malama an boina lai chinfel antum na konga Serbian striker hi sengnu antum don ta ane kanriat la nangin Dusan Vlahovic si yovelam hian uiviau ma se a chhuarin na alian chho ran zela tundin hona Chelsea mai ba ka Tottenham Hotspur lampoin sengnu antum thu an sei to Chelsea lam veken court of sight in atarlan danin United train Harry Maguire chu sengnu antum ni hin an soya season kalmek atopuna free transfer a adu ber club zom thei Harry Maguire hi Chelsea hian free transfer in senglu antum do ni hin an soi hemi chungchanga hian Chelsea le mangura te po hin inbiak na kalpui antum ni hin an soya United a contract ato vele Chelsea lama mangura hi kan mu mai rin na alian chho tranta ane Ole hati chin hatun tumatan chon ni mai se clear to te channel mingai lut sak thina in chunga lom thu ga sei tak meu ani tin ka channel a khan community kan hanti angchi thil post opinion poll kan hanti angchi te knowledge zau theina tur kan hanti angchi te ka karon da thina khang te khamin hanti sak vele ta ula anuam ve thin ni khatiang chi te kha chumba ga thil sang vot thlak tur kha alom nuala lo ti ve sepula anuam ve angrenga nia Ole khati chin ha soitang han ni tamai se clear to te channel min ngai hlut sakai chunga lom thu ga soi tak meu ane like share le subscribe te min an ti sak le ta ula thungai nom tak te nen kanin mu chhaule zel don nia